ongibonele umhlamvu amchwebe amtshela ukuthi ngicela beseduze kwami Nkosi yami egameni lenkosi ongibonele umhlamvu umchwebe athi ngicela beseduze kwami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Lalelani izinceku zenkosi zimemezela zimemezela ngomhla wokuphela ngomhla wokuphela icilongoyi selizokhala bakithi selizokhala sondelani so hlanganani siyakhuleka manje abagcina nesizanda samkele ukuthi umhlamvu ezingaphambili ezothatha imali kaNkulunkulu bathandekayo egameni lenkosi.